duka na gukoma na nda. Kwa tumeambiwa tulale chini juu tuko tunachapwa nyuma hadi wasichana vijana wote, akisema hakuna mtu special kwa hiyo shule, sisi wote tuko equal. Vilipigo vipoko 27, 22 za kwanza, alafu Madam Deborah hizo zingine vipoko 5. Nikajiangalia, nilikuwa nimefura, kuna maalama mingi sana, kwa maalama uchungu nilikuwa nasikia hadi singeketi. Wachigodi kusquat wenye unaendanga choo kusquat, singe squat. Uchungu tupu. Nyina wa Claire, Grace Wanjiru Njenga, ni ataririe uria mwari ainukire acereirwo kuma thukuru, na riria amuririe gitumi gia gucererwo amwirire matinda thukuru makihurwo, nowe ndaigana gutindanira na akimutiga nyumba na akimwira mawira maria ekuruta, nawe agicoka wira-ini. No acoka mucii thaa 3 cia utuku akorire Claire atekite undu na umwe, na haha niho onire mwari agithie na undu wari na ucuke na ageciriria ni anyititwo kia hinya. Ngiona he undu arathi, ngimuria kiria, kwa nini unatembea hivyo? Akijira ati si mam, nimekwambia tumechapwa vibaya sana, nimeumia nyuma. He, reke ngwire, ni riria mwana ucio anyonirie uria ekitwo, ni ndaiguire thakame yakwa yacamuka, maithori mageitika. Yari urona uria giboko kiu kihitukiire nyama-ini, nyama yo hau uguo ni hairu. Na muthenya wa ira niguo Wanjiru aratwarire mwari thibitari wa Kayole One Hospital, na maracoka guthie kwandikithia riboti sesheni-ini ya borithi ya Kayole mwena wa Matopeni, maraheo OB number na P3. Ndirari na ciringi 70, na 70 icio nicio riu ndiragurire nacio breakfast, ndiragura iria ria 30 na ndiramagurira mandathi. Ndona tondu ninyonaga andu makihoya uteithio Facebook na magateithika ri, ndira inbox ya andu maiganona na ni Nungari wa Kameme. Ucio no ora respondire, arahurira thimu. Nungari niwe orandumiire mbeca fare ya guthii thibitari tondu murugamiriri munene wa thukuru uyu Philip Odero ni akuregete kwaria na ithui nginyagia twitware na muciari mari na mwana wake uria uhuritwo. Na riria twikinyirie thukuru-ini uyu twamweterera, na riria akinyire ndanetikira tuingire wabici, no nituhotire kuoya miario yake na njira ya thimu, kuona ni aregire kwaraniria na ithui mbere ya kamera, akiuga umuthi nduma muthenya wake wa wira. Wanaume wote mimi nilisema toa wanatetemeka, toa hapa tumesimama hapa watatemeka. Murugamiriri munene wa thukuru uyu Philip Odero ni akuregete kwaria na ithui nginyagia twitware na muciari mari na mwana wake uria uhuritwo. Na riria twikinyirie thukuru-ini uyu twamweterera, na riria akinyire ndanetikira tuingire wabici, no nituhotire kuoya miario yake na njira ya thimu, kuona ni aregire kwaraniria na ithui mbere ya kamera, akiuga umuthi nduma muthenya wake wa wira. Mtoto wake unajua haizi keti chini. Kwa nini? Juu ya kuchapwa. Kwani hao ndio special kuliko hao wengine, kwa sababu yeye ndio msichana peke yake. Mimi naongea hivyo naongea hivyo kwa sababu mtoto tima yai dada, mtoto hawezi kufanya makosa alafu mtu anatuleta atikopol. Na kuona ciana itietikiririo kuinuka na mihuko yao ya mafuku, Odero augite we aikarire kirathi kiu nginyagia mathama utuku etereire kuigwa kana kuri thimu ikurira, ende ndaigana kuigwa, na nginyagia riu gutire thimu yonekanite. Wanjiru akiuga hari na bata undu ta uyu ugirio mathukuru-ini niguo ndukaguoyohie arutwo. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.